Tatou Tapua'i I le tua. Wae whaina ia te au le mana o Lotu. Wae le whawhiti ia te ia le mea na o le atuai o nā langutu. Tatou te talo. Le tuai. E whapavau lava oi. E whapavau fo i au a fionga. Paia o le langi ma le lalo langi. Ai tu mau pe lava o upu. Le tualo mātou te Paia. Mātou te ai o iatu I la o fio le ngang Paia. Fio mai. Wha winam wha Paia ina I mātou. Ina ia mātou vivi atuai ma le nganga ma le loto ato toa I la o fio. E wha Manuia atuai I te oelo mātou atua. I le suafa o Yesu ke risolo mātou wali I whao. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pense wa Sauniga.
Fatua tuanga fa apostolo, ngangana fa Samoa, ngangana fa Peretania. Ua o fatua tua i le atua le tama, o le ona le malosi umalava. Ua o faya le langi ma le lalo langi. Ua o fatua tua fo i a Yesu Keriso o lo nalo e to tasi o lo tatou alii. O le na whanau e le anganga Paia. Na whanau mai a Maria le taupo. O le na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato. Sa Fasa Taroina, sa Maliu, sa Tanumia. No o ifo i se oli. O le asa tolu na toe tū mai aina i e woti. Ngā fioa e le langi. O lo anofo o ia i le tū taumatau o le atua le tamā. O le e ona le malosi umalava. O le atoe fio mai o ia e whaamsino i e ola atoa mai e woti. O fatua tua i le anganga Paia. O fatua tua i le kale sia Paia e au fiaino uma. I le mare mafutanga o le au Paia. Ma le wha mangaloina o angsala. Ma le toe o le mai o le tino o le tangata. I le male ola e wha mavau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous word declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. Iangi mai le matangi a mātou te leiloa le matamatangi marona i tū. Ai ona o au ngā ruenga i whaia i au upu mamana ma le malolosi. Lea li ie, wa ori le tangata i au ngā ruenga alofa. A wā wato mua mai ia te oe o Manuia siri lava. Na whātonga atu i lawa fio. Ina ia ola le tangata FATAU vaa ma le ele lea. Wa e wha mai e ala i lau wha mangalonga. Ona e whoa ia i lea o le asu e TUSI malanola. Ma le tatalo atu i lawa fio i le wha atuatua. Wa tele lava lo mamalu i lawa fionga i ala lea i lau wha o le tanga. Wa whae ina atu le palo le vi inga i ate oe lo mātou wali. E Paia lava oe e wha mawau lava. Wa e le lingi mai le Manuia o le wha mawau i ate i mātou. Faafetai le tua, ua mua lo alofa. Ai sola ese lo to sa.
Le matango fia o la au aina wa e tatou ina i le lau ele. Wa mātou ai ai ma le anganga Faafetai. Wa mātou foi o na whaunga ina. Mātou te osi taulanga atuai i la wafio. Ia vi ia lava oilo mātou matua e whaavavau lava. Faafetai le atuai. Wa e au mai o le nei aso fau mo i mātou. Ia mātou na whai o sa vi inga o la wafio. Ao o mai aso popo ngā mawhaingita. Ia e lata mai ia te i mātou. O le Faafetai le i la wafio. O wawa e si na fia umalava o ala ese. O le ui mai o whaoso songa mati ngā ia te i mātou. E tofo ai lo mātou o la whaatua ia te oi. Ai te tuina mai lava lo wanga le lei ma le malosi. Mātou te sao atuai puapua ngā mawhangita o le nei o langa. Ia vi ia lava oe le atuai. Faafetai mo le ola fou. E awhio mai ia keriso lo walo li pele to tas. Mātou te Faafetai i la wafio. I le vai olo eli lingi pe lava. I le whanau olo ngā lale e fia feinu. O le vai o le tala lelei i a te oe Yesue. Ai le ngata i lea. O le au te lenga o lo mālopa ia lo mātou tamā. O lo e whawhanga pe lava i mātou i upu mai la wafio. Faafetai te le lava. Faafetai wala whai mai Samoa i whanunga lelei. Ai le ngata i lea o le lalo langi a toa lo mātou tamā. Ia vi ia lava o la wafio. Faafetai lo mātou tamā. Wala o le tangata oti i a te oe ono le maliu o Yesu Keriso. O whai alo finangalo lo mātou o tuwae. Ia vi ia lava oe e whaavavau lava. Mātou te Faafetai la wafio. I loa nganga whasosoani i a te i mātou. I lea taimi ma lea taimi. Ai mai sa taimi e pongi sa ai o lo mātou wa ai whaare whaatuatua. E Mafuta mai lava la wafio te tai i a te i mātou. Ma wha ma lama o mātou nei sulu. Ia vi ia lava o e whaapavau lava. Lea tuai e lo mātou tamā. E tutusa lava lo sila i le pō ma le au. Au taimi ua tonu i a te i mātou. O taimi ua whai ai o lo mātou loto ma pa ua tuai i mātou i le se ma le angsala. Mātou te ai o iatu i la wafio wha mole mole. Wha ma wha ngalo i a te i mātou. Wa whai lo mātou fia i le lalo langi. Ai ngalo i a te i mātou o nei mea umai pala. Le atua lo mātou ta māpa ia. Faafetai lo walofa manu wanga ni lei. Ana se manu. Yesu ilo na fia mai. Whapenei wa oti ra tangata sa e whaia i o aupa ia. Le atua lo mātou ta māpa ia e. Wa pei mātou o di mati o lo tūra o ngāta tonu o le toafa. Wa le fua mai i fua e te Taua'i. Ai mātou te wala au i la wafio. O wā oe o le tamā o le alofa mareanga le lei. E te tuuawa noa i lau whanau. Lele i elo mātou tamā. Whamangalo mai i ate i mātou. Ia fua mai i mātou le fua o le salamo. Ia mi o tonu lo mātou whatua tua i ate oe. Matali tonu le whamangalonga i ate oe. Lele i elo mātou tamā whesoa soani mai. E tu sai ma le wala awino i mātou. Mātou te wheinu ma ai le lau le elo le lofo ma le anga le le fua i mai e lau fio. Lele ie, whamangalo mai a te i mātou pe ale mātou nei. Ona ai ma le ai a te tau e pei ona whetalai o lau fio. Ia ola lau usi fua e te toru i a te i mātou. Ma ia tupu o na, ma tālau lau lele ie lo mātou tamā. Whamamama whamangalo mai i a te i mātou. Le tangata ang sala uola ono o Yesu Keriso. Lea ora mātou nei te mā mātou te sāwari vari atuai i la wafio.
alofangia i mātou i taimi o puapua ngā mawhainta. Le whiri o lo Taumafai e sai o mātou loto i ana mai lei. Le li i e te tala mawhasa o loto i ate i mātou i le toto Yesu Keriso. Whamangalo mai i ate i mātou umalawa i le lalo langi nei. I se o leo mawha le tonu o mātou neo na whai. Le li i e whamole mole. MANATU i mātou i lo walofa. Ai le o lo to sa. O mātou mana onga lo mātou ta māpa ia. O mea o malawa o lo tumu i le lalulangi. O laua fio e ana. O whalatalata mai laua fio o wao le alofa mareanga le lei. E te pui maruti ai i mātou i lau si la whanga pa ia. A o mātou i whaatu i laua fio. Wa e si la fia i mātou. Ai maiso nei a inga le li ia o lo fitia i lātou i le pō liuli. O le malanga le mariu mareoti. Ia iate i lātou le wha mafanafana malau wha maisenga. O nese fo i le atua o lo mātou te mā i mauta ngasi. Mātou te vala au i le fio ma le whatu atua. A fio ane lau o fio le li ie. Wha malo lo iate i lātou. Whatu tira la i lātou le Manuia. Ma ave i lātou i o lātou a inga. Faafetai i lo mātou tamā. Ia li i matamai tai fo mai. Ne lātou ngā ruenga i le au ato maripo. Fisosoani i mo i mātou i le taimi o mai ma puapunga. Alofangia lo lātou ngā ruenga. Mātou te tatalo mo Samoa lo mātou wali ie. Le atu nuu whawai i ate oe. Manuia i ate i lātou. I tua vaenga whai upu whai lo mātou ta māpa ia. Manuia i awhia me. Manuia fo i a Tuilaepa. Mātou te wala au pe lava i la mofio. O lau whanau lava. Alofangia li lingi i ate i la ua o Manuianga. Whailoa i ate i la ua le ata mai o la mofio. Ufi ma pui i ate i la ua. A o Taumafai o le fili e whawevesi o la ua wā. Le atua lo mātou tamā. I atu lai mai o se whainga mālo e whātua tua matale tonu i ate oi. Manuia i lo lātou Taumafai. Pale la ufio. I lo walofa malo wanga le lei. Tagata umalawa o Samoa lo mātou tamā. Lo tāpe masara lau solo i le lalolangi. Mātou te denofo ma le Tapua'i ma pati o le vi ingo la fio. A wā e whaia la fio mea tonu lava. Mō lo mālo. Manuia te tuila ma manua i le la whainga mālo. Mai lava i le kovana ma le wharitua. Le sui kovana ma le wharitua. Alofangia o i la ua ma le whainga mālo. I la ua na taitai i le awa te tauai i la fio. Fua i ate i la ua le mingao. Fua i ate i la ua le ava. Ina i Iloa i la ua on Faafetai i a wale taita ina o lo mālo lo mātou atuae. Neri i e lo mātou tamā. Mātou te tuina atu Amerika ma lana whainga mālo. Pūlenga ese te tono le nei atunu tele. A fio mai la ua fio whātoa o le tai. Avi ese mai ate i la tau le MANATU whasausili ma le MANATU whaamaurelonga. A ia maua i la tau le sa ili o mālo. Mai la le ta ele o le ele lo mātou ta māpa ia. Ia la tau tepa tau la i le ta fo e o le sa tauro. E mauai le li i whaola pei ona tari tonu i ai le whātua tuanga. O le nei mālo tele lo mātou ta mā. Manuia le lalolangi atoa. Ia iai la ua fio ia te i lato. Pui marutia i lato. Manuia Israelu marana whainga malo. Ia iai o la ua fio. Le atua lo mātou ta māpa ia. O leo la mātou nei te talo. O nisi o mea wale tā ua le mātou te talo lo esi le fia. E afu ai o se Manuia. Whaia i lo whingalo pe o lau masani. Mātou te wala au atu ia te oelo mātou tamā. I le suafo o Yesu Keriso. Lo walo pele to tas.
lo mātou wali'i ma lo mātou whaola. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese o Sauniga. Atua
Faitawina o awhionga Paia o le Atua, Gagana fa Peretania, mai le sitete o North Dakota, Faafetai sua Tautolo, Gagana fa Samoa, le sunga i le awao, Tuilaepa, Faafetai li o sua. Faitawina o awhionga Paia o le Atua. Our Bible reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with the book of Luke, chapter 21, verses 29 to 31. Let us hear the word of God. And he told them a parable. Look at the fig tree and all the fig trees. As soon as they come out in leaf, you see for yourselves and know that summer is already near. So also, when you see these things taking place, you know the kingdom of God is near. May the Lord bless the reading of his word today. Amen. Mai le whengenga whau, le a maua le TUSI a le Luka, mai le mta upue luas fumatasi, na whaitawina mai whai upue luas fumaneiva, e whaangata mai le tōrus fumatasi. Tala lele ia Luka, lona mta upue luas fumatasi, whaitawina mai le luas fumaneiva, ia whaangata mai le tōrus fumatasi. Whafunga Maia, i le whaitawina o awhiong Paia alo Tapua'i. Ua whetalai atu o ia ia te ilatou i le FATAU. I nā waaia i le mati a toa mala au uma. Pe a whatoa matala mai lau, ua utou waai, ona utou Iloa ai lea, ua lata le tau bevela. Ia whapea fo i utou, pe a Iloa e utou ia mea ua whaia. Ia utou Iloa, ua lata le malo o le atua. Whamunia tēne mai le atua e whaitawina o nawhiong Paia, nei se ia o le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. O le launga i le suafa o le atua o le tamā. Le alo, male angang Paia. O le matua o le launga. Ia Iloa, ua lata mai le Taumafanafana. Na au mai fo i alo tātou wali i le nei whātaoto e winga i se tasia tangata. Sa iai le mati na te tō ina i te tonu o lana tō vine. O le nei, wana o luka lava o lo o mawai o le nei whātaoto pupu. Ma le tasi o i tū, ia mātai o rona matao pe luas fu martasi e whaipas fu marvalu, whangata mai le luas fu martasi. Tātou te mawai le ftuina, whaawavenga e Jesu o le mati. A o le sona e mawhaina tu ina mai mo i tātou, o le tuu whaavanoina e le tua, o le avanoa wha le nganga mo le tangata. A iai whai le ai ata tau o le tua, na te whaatali ai pe fua mai o fua o le la au pele ai.
A tonu tātou te vaaia fo i le matautia o le atua. I le nei vai tau, i te tonu o le olanga o Israelu. E ui lava sa alofa muti vale le atua i lona nuu o Israelu. Sa te tau lava i a te ia o na whaamsino ina lona malo. Le whata oto la le nei o le mati. O le a mi o le lei. O le nei tala o tātou maua le ni asu. A whai e te le salamo. E wha pena foi ona e whano. Ina ia toi FATAU wa ina o le a mi o mamai le sila whanga le ri. E wha pena foi o le tātou toi wa ai i le mati malona whata oto. O le ale winga o i tātou. Pe a tātou wa ai i le pule o le tōwini. Ma le to ngala au na wa aia e le atua i le taimi. A o iai o Israelu te tonu o le toafu. O le pule o le tōwini na avea o ia masui o le atua i te tonu o le neitala. O ia e wha moe moe na te waaia matausia o le la au. Wha susu ma teu te wina. Ina ia tupu ae o le la au mafua mai i ona fua, i ona lava tau. O le whaitonga la au po le leo vine. Na ia tausia o le la au i lo nā lofa mareanga le lei. Ai o le whaalave lave. Wole iai o ni fua mai le la au. Na tau nuu Yesu na nā asia singa. Whaatolu o nā asiasi Yesu le mati. E lea i lava o ni fua mai. O le la au lava ia e whai masui o le atua i te tonu o le nuu o Israelu. Au a mata mai lava re tala i FATAU. O turi matai pe lava lo tātou wa ai i le au ngā o le nei la au. O le afo i le winga i te tonu. I le o langa o le tangata wha atua po o se malo. Na ia si la fia o fua i tolu o tausanga. Le ai o se mea na ia maua. Au le nei wa iai o na tau fi whapea. E sili pe ato e whai o se fua fuanga. I le nei la au, ona e le fua mai. O le tolu tausanga e tā ua le i le olanga o le tangata kerisiana. O wā o le tolu tausanga lea, o wheo ai one le papatiso ma Yesu, e tā lai o le tala le lei i le mālo le atua, malona toia fio mai, ma le wha mangaruina o angsala. Ai pangā lea, na te ena e Israelu o le manatu. Na asiasi atu Yesu e le i maua foi o se fua o le salamo mai tangata whitwhinia o le atua. Pe tai foi. Le ai lava ma se fua o se salamo. E o mai foi i tai o Israelu i le awai tau. Na lapata ia Ioane le tōtele. O mai wa fio mai o le Mesia. Ma tau a o tau wang sala ia maua le sala momoni. Ina ia li liu ai o le tātou o langa tuai i le o langa fau. Pe tai, na le fia fo i utaia. I le lei o le nā manatu Ioane. E te tau lava, ona ia te mātau le sala mo. E a fua mai le i tusinga, o e ata mai mai e poto. Se va ainga re nā whaanoa noa i le taimi o Israelu. Wa turi matai e Israelu o le ola te tonu o le tulafono. Ai ngalo ai. Le whaatuanga o le tulafono le Mesia o tau nui o lato o lotoi whale. Whamairo lato manatu e sili atu o le tau o ngā ruenga e tu ina mai e au perofeta ma tu se tu singa Paia. Ma whea ngainga o lato na tausi eina. Mai tamaina. I lea i tūlā, ma lea i tūlā. Mua seni lo lato fia e ola i le tūlā whanu. Ai ngalo ai. Lea tua malana sila whanga. Sa lao tō mawauna umalawa i le lato tangtanga i te tonu o le nei. Ai le ai fo i lava ma se tasi na le liu ese mai ai. Na lato te ena foi.
O le ola i le whamaoni. Lātou te le tali e lava o se mea tasi. O le atua o le pule o le tōwine. Na matua tala whē ngai lava i le atua le talepe ina i lalo o le la au i le aini fua. O ailea, o Israelu lana nu. Wa umana sauni e le li le toi ua mau i le a o le la au, ua toi lava apa u. Peita, ua toi ai o iatu le tōwine, mō sina taimi. Le taimi lava lea i le tolu o tausanga, o la unga i Yesu le upu whapea. La taunu mai o le malo le tua. O le a taunu mai o le malo le tua. Le tolu lava nei o tausanga, le aima se tasio Israelu, se talio le nei tala inga. Aua toi yasi lava Yesu i le mati. Pe maua mai se fua, a o ono masina o lumanai, tau lunga o le sa taulo se te lau. O le vaainga lea pito sili o na whaingta. Fe maile ai oi a le anu le tō vine. E apa e malia sina ono masina. Pe tau sanga. A whaile te toi e fio mai pe te tala au mai ua le fua. Ona e tuu le ilano. Na talia e le li o lea whatonga. E whapenalo tātou o langa. E ei taimi o puapo ngā mwhanga tātou te o ese mai maneli. A ei taimi tātou te toi fōi mai i a Yesu. O lo o maua pe lava o lo tāwanoa. Si wa whanga o le tai au fōle e kāre si e pele i le whatu o le tua. E ese le whainga tāo lau ngā luenga. O lo sila fōi le tua e te tonu o lo ainga. O lo o iai o se mati o lo te tonu o lo whale i le so. E ola mai. Awa le iai o ni fua. Wa wala au le tua i a te oi i le so. Fa mai whainu i le vainu. Fa whanga i le upu o le wha o le tanga. Ina iai loa i le mati ma fua mai. Ma pati ai o le tua. Fa mai ia e ono sa i manga le lei i whainga tāo au ngā duenga. Ai ui lava, e toe fu mai. E whape nao le tangata ang sala. E u lava, ina whaola ina. O le upo le tua o mea ai e tu ina mai e fua o le mati. E a vea fo i le ma wha paolo i ate i tātou. Se mā nei o se tangata, o le sifa whanga o le tai au fau. E a vea o le mate whai mana wha paolonga, a fio one le li ua wala au whai mai. Na ova ai a te oe i lalo o le mati. Whainu mawhanga. Lou ainga. Ele whaingo whialau ngā ruanga. Au te wha manatu pe lava i a te oe. Le tolu o tausanga o tā lai a Yesu le tala le lei o le malo o le tua. Le aingai o le tua. Talane au. Tā lai ro le tala o le wha o le tanga. Whi mai e a mata mai te tonu o lo ainga, o le whatu le nao le tua. Whi mai e whaitau ina mai, o iei le mati le o ngā te tonu. Ai si o mia e la au. O ai la au a o ai o le mati. O le mati. Israelu. Ai si o mia e Palestina. Mauna fili malolosi. A o le so wari liwa Yesu e whapea, o ia o le mati ua fua mai, a o i tātou, o la au, e fiola. Mai o tātou mata atu lona Tapua'i, ma Manuia ai o lo tātou ni yola. Now that summer is already near. Our Lord also gave us this parable about a certain man that had a fig tree planted in his vineyard. This parable is only found in Luke. Both here and in the miraculous cursing of the fig tree in Matthew chapter 1, verses 18 to 21. The tree seems to stand for Israel. The lesson is
that when God gave spiritual privilege, He has a right to accept fruit. One might also learn that the dangers of not producing fruit. Even though the Lord was merciful with Israel, He had to judge the nation. Here is the parable of the barren fig tree. The beginning of summer, it can be an exciting time of any human being's life. But the parable says, we can look forward to the coming of the kingdom of God in the same way as Jesus resurrected from the grave. For Jesus, the idea of the kingdom is near. It's not that it's focused on a scary trial, but soon, this will change the world as God willed. Jesus believes that if we all look around in our lives, our surrounding, we can see the signs and the places of things. In Christians' congregation today, for an example, it should be impossible. Why? Because you notice people who live by the values of the kingdom of God. Fill their hearts with love, patience, and joy. The coming of summer, we see the changes that God makes in our lives. Jesus proclaimed the kingdom of God and the coming of the kingdom of God. Beloved, today, go on and freely proclaim the good news about Jesus Christ and the resurrection. Today is the picture that we think about. Why this tree is so important in this parable. It's to symbolize that Israel is in the midst and is surrounded by all the non-Israelites. And it's us today as Jesus turned that around for us. It's the church. And we are the bodies. And Jesus says the church must produce fruits to feed the members, the lambs of God. This parable starts with a supposition of principle. But then we have to submit our life into it, to go back and look what is the 3 years meant for all of us. Jesus and John the Baptist proclaiming the kingdom of God and repentance. But the Jews rejected. Why? Because they did not believe this is their Messiah. But to us, we believe that. And we serve Him gently with the love of our hearts. There's one thing I want you to remember from this message. Now, a whole 3 years and a half, Jesus was on the earth. It was a critical time for all the believers as of today. 3 years, He proclaimed. And then the 6 months, He gave another chance to the fig tree to live once again. The coming of the kingdom of God, the Holy Spirit arrived on earth and filled all the believers, and the believers proclaim in the truth of Jesus Christ Himself. The fig tree not only failed to bring forth, but it took up space that could be used by a good tree. But Jesus gave another chance to the same tree. So we'll fung out our full family and the whole entire world. Maybe you have one of the fig trees in your home. I am pretty sure God is speaking to your heart. Feed this tree and give water to this tree. So this tree can be able to produce fruits and know who Jesus Christ is. It's the calling that we all participate in. The conclusions for our message is this. For Jesus, the idea of approaching the kingdom of God does not focus on the scary. Do not let the enemy to tell you so. The enemy will come and persuade you away from walking on the path of righteousness. To all the Christian communities as we see today, scattered. Why? Because the root of God is not rooted in the midst of their hearts. But not our family here. I do believe our faith is strong as more than enough to stand against the evil and its possibility in this world. The Lord is so good and is forever good to all of us.
This message, it means nothing to us if we don't make that sacrifice, if we don't make Jesus as Lord and Savior for our lives. Maybe you said, I'm one of the fig tree. There's a simple way to do it. Just go to the living tree and ask for life and forgiveness for the sins. And then Jesus says, here I am, I stand at the door and knock. Whoever opens the door and let me in, I'll dine with him. Even John recorded when he says, Jesus will wipe away all your unrighteousness. All your unrighteousness. That's love. Today, we adopt that love because we're in the adopted of sonship through Jesus Christ and our Lord and our Savior. Christians, yes, we've been on this earth for so long. Do not faint. Continue on to walk forward. We understand, even the Lord understands you are a human. Times are good, times are bad. Remain in faith. Do not neglect your calling. The Lord bless you. May the Lord keep you. In Jesus' mighty name. Amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. See, for Fonga full family, service has begun. Tatou vivi atu I le atua I le pese wa Sauniga. Sila
Ioe, upore pese. Yesu o Lotu vine ua fua fiti mo i mātou. A o i mātou o ni mati, ua mamate, ua le whaamaliaina lau finangalo. Ua le whaamaliaina lau sila. Ina ua mātou le fua mai se fua. A wā oe. Malu sui fua ngānana. Whātai tere le upu o le nei aso. Whātai tere Samoa. Io e whaafonga mai tu e fia o le nei lalolangi. A o le whaatai sili foi o na ua mawhai o na tatou whai Tapua'i inga whaatasi. I le nei aso, e le ngata o le nei aso. A o aso sāta i tasi. O vai aso uma. A o tatou tau whai tufi tau whao. Lona anga le lei whaasoa i aso uma o le ola. Whai a uma sui o le nei ka le sia. Tau atiae. Ma tau amata. E mole tuaile nga Faafetai Samoa i lau Mafuta mai ma tatou Tapua'i whaatasi le nei aso. Faafetai tele lau sunga i le FATAU. Ia pasta Samuelu, Alopopo, tuavao, Matafeo. Ia e tusa o le upu fola o le nei aso, Faafetai tapena. Ia e o le upua ia le atua i le whaingofie ta penanga. Ai whaamoe i le nganga o le atua e musuina. Ina ia whai pea e oe. Ma whaola tūtonga, ma whai, ma miesua malia le saili. Ia nā fionga. A wāra whangaina o lana whanau iso o se tafo le nei kelope. Whangaina e le atua le nei whata whai taulanga. A o lana upu e lele i o i turu inga uma le lalolangi. Ia ia o le tauranga e tasi ai afe na tapena mo i tato uma. Ia, ono hapeile ma so mātou leo. Alofangia, alofa maile atua ia Samoa tuto o tasi. A o tau sa ili ni ona taitai. Sa ili matu ina mai se whai ngā mālo e moni le alofa. Ia Samoa mo na tangata. Filfilinga o le nei aso, ia, au mai au se tali. O le alava le me te finangalo ai. O lou finangalo e ao na whaia e Samoa mauna tangata. Amenia mai le nei iaso, ma le nawa iaso o wha malu mai i whi au mga ruenga. Ia Manuia tele Samoa, tātou whi Iloa ai, a ma tātou fui tae au se i au lia aso taitasi o le nei vai aso Atua. Whaftai tele, lau sunga le whai whi au. Maua leola, whaafua loa leola, maua le marusi. Ia e tautua i pea ia ilana fionga ia e ala i le tatou tamai e kālesi o Taumafanafana. Manuia Samoa, toi fua mai Manuia. Tātou whai ui le talo. Le atua lo mātou tamā Paia. O mai anei o ngā ruenga re tangata. Ia whaitau wina i la awa fio lo mātou tamā e whaamanuia atua i a te oe. Tai tō tasi i mātou mara whamanuianga le ie mai a te oe. O le ata ape ma marolo i mātou le nei aso. Alo whangia i lātou o whawhengai mga ruenga. Whātonu whalau e la wofio o mātou loto manganga. I le suafa o Yesu Keriso.
Lo mātou wali I mare whaola. Amene. Love
Greetings, Talofa. My name is Reverend Lee Sepulona Tanuvasa, the President of the Ifoga Tapua'i, Radio Samoa, USA. Mātou tautuaina le tātou state o California, o nau tūlanga o le whamai. O le urtala le nei mataupu, o le vaccinate all 58. Together, we can end the pandemic. Whaalotelena tātou, ina ia whaitu I whaangata e pui pui a ilo o tau seifua ma le tātou wola. O le tātou ngā rue whantasi e tātou te mauai, le Manuia, tau fia ai le malosi o le nei whamai. O le tasi tūlanga le lei e pei o na mātou ngā rue ai. O le longoina leo o tau, I tūlanga o tui whaangata e pei o na Sauniga I le tātou stete. E le aise tongi, ai tolu tui, e mawhai o na whai eilau whilwhilinga. Ai, ina ia maua whamtalanga anto toa ma le lei, whamole mole, longo o le tātou stete, wala au le numero le nā, o le valu tolu tolu, whaalua lua, whaalua lima lima, e le ngate nā o le upenga te whailangi e peo ntui nā atu, myturn.ca.gov, e maua o mai whamtalanga, ia a wā lau sila fia le lei, e whai ai lau whilwhilinga le lei, I lou lava whinangalo whaintalia, I le tui, o la e talo sangaina. Ina ia manuia ai lo seifua, pui pui a mai ai oe le ne whamai, pe a whai ele, whai e sau tui, ele ngata I lea, a wata tau te whatamala. Ia furupea o tau ao, whai le uwhi, fonga, tau sila wā. Ina ia pui pui a mai ai I a te ilantou, ele whai ani o lātou, tui whangata, ia awa lava lo lātou fo I soifua, manuia, ia e tusai o le whamai. So we continue to encourage you to please call the toll-free number on our screen in order for you to receive proper and good information so that when you do your choice, you do exactly what you wish for. It is free. It costs you no money at all. But you have to look at also the website. It's given to you on the screen so you can continue to look into the proper information again so you can make your own proper choice. Remelea, Samoa ia misele, mamalu, o tangata lo papa au le tātou stete. O le utala le nā le whamoimoe, o le nei polo kalami. Vaccinate all 58. Ina ia tātou, no fo pui puia ma no fo manuia ai, o no le whengai ma le nei whamai. Ia manuia, tangata uma alo tauno le tātou stete. Manuia oe Samoa, e ala I le angre lei o le tua, I nei whamanuianga o tātou maua, e le aise tongi. Soifua. Welcome, dear families, friends, and fellow citizens. I am sitting here before you today in honor to represent State of California, vaccinate all 58. I, Pastor Samuel Alopopo Matafeo, pastoring Ifoga o the Tapua'i Family Church. I am also an announcer, Ifoga o the Tapua'i Family, Radio Samoa, USA. I also work at the cemetery, Green Hills Memorial Park, mortuary, and cemetery. I never seen or experienced anything like this in my whole entire life. I have seen many people that are crying from outside the gate, not be able to get in to say goodbye to their loved ones. Because of this pandemic has brought so much pain into our lives. 15 months ago, we were in the darkness. Now, thankful, the state of California has offered to all of us today a free shot at it. Pfizer is safe and used. Johnson & Johnson, safe and used. Moderna, safe and used. All these three choices is available to you, is free.
Samoa le atunu pele. O te pai malu atu o loto Paia ma lo autu mamanu. I lea o lawa ia lau puata mawhainga. Ai pau ole nei. Ua tuina mai e resitete o California ia te i tatou umalava. Le whao ngā ina o le fisosoangi tāua, ina ia puipuia mai ai o lo tātou ola, ma le soifua, mai whainga tā ma puapua ngā o le nei whamai. Ua ia tuina mai a te i tātou le whaapuina whapea, e le ai o se titongi, i le nei tui e te whao ngā ina. Samoa le atunu pele, alo Maia, whai o lo tui, wa o mai e se tete o California ia te i tātou, le nei fisosoani, sili o na tāua mo i tātou umalava. Samoa ia Manuia o lau whiriwhilinga. Soifua.